Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailing nga di tinagan Amika, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adaanan iti pamilya ni Rodel. May sa security guard iti pagtrab-trabahwa. Nupay kasta, imanugot aklat ta, amaadaan kami iti limed a relasyon. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Mika, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Abiin, Mika, anak, sa dino ti papanam, nakapalas kamay. Basta, ada na pataga pa panagtatang. Alak to'y tulbag, tama nga no nakaturog kayon intong sumangpetak. Siguraw. Adda kasin sinarak mo niya. Ha? Amangan mat, no di mi among adda gaya man boyfriend mo. Ni tatang mat. Bayam Edgar daw lakay. Sana balita damoten iti husto nga edad ti anak ta. Ay na, ang angawak lang mat ti anak ta, bakit? Si kakit di mate. Agrobatak nga rodan, nanang, tatang. Di kay madanagan. Dumtang to ti panawan, ayam amok kada kayo ti nobyo. Ala urayan me no kaano day ta nga aldaw, anak ka. Pasensyakan, Mika, naladawak iti oras na nagtulagan ta. Okay laang, maawatak mat, Rodel. Awin gayam. Oh, sabong kon chocolates para ken ka. Happy Mansari. Agyaman na, Rodel. Pasensya ka na. Day talang tinabalak nga regalo ken ka. Amo met, awan mabatbati ti swildok. Si kakit di mat. Saan mat a big deal day ta kanya? Saan ka kadi pa'y amabisin? Saan pa eh? Nanganak namin sakbay nga imayak. Kasta ka di? Nga mabalin talat-tamat timang restaurant. Sigurado ka? Wena, tapno makapag-istorya tamat. Italang man na makapagsarita ta. Kanayon tamot nagkit kita iti pagtrab-trabahuan ta Wena, ngamsaan kamot nga rod ama asitgan. Uray ti panagsarita ta, limod pa'y. Sige, mapanta nga rodan iti restaurant, ta ituloy ta ti agistorya ijay. Ne, apay nga itaka lang, Mika. Sa dino tinagkapwam. Nakariin ka pa'y matgaya, Manong Greg. Wan, itay pa'y. Saan mo pa sinumbatan ti salutsud ko? Sa dino tinagkapwam. Kwa, iti ayan ni Farah. Birthday na ngamin ita. Anya? Apay, mamin ano ay ang birthday ti gayem mo, iti makatawan. Ti kayat ko asawan, birthday ni ading na, iso nga inimbitadak. Ay na, ading ko, di ka naglibak. Nakidate ka niya. Ha? Di ka naglibak. Taimbagada na ng kantatang kanyak. Samay sa, nakitak ti lalaki anang itulod kan kay tay. Yam amumot akada kami. Saan pa nga ita, Manong? Iyam amok to, inton siguradon. Good morning. Kastamot kan ka, Rodel. Madlaw na puyat ka. Wan alas 11 mat ngamin ng itirabi idinagawid ta. Ay, wan gayam. Pasensya ka no, jak na replyan ti text mo kanya. Amangan ngamin no adati sa bali ang makabasa. Si kakit di mat. Santo ang mapasamak na ita. Ngamin, sa bali asilit ti pagturturokak. Anya? Wana, tapno awan ti pagsilosan. Anya ko maaga pong agselos akngay. Ala, napankakit din iti station mo. Amangan no makita na kapay tigayem mo, ket makadlaw, narigatan. Okay. Ituloy ta text sarita iti text, Mika. Naka-order akong iti pangaldawan ta, Mika. Ket kabayatan ti panagururay ta. Adaman kayat ko asaludsudan kan ka. Anya day ta, Farah? Ibagam man ti pudno kanyak, Mika. Adda ka di relasyon nyo iti security guard iti pagtrab-trabahuan ta. Ni Rodel? Asino kumapay? Anya ka di mo ta klase ti saludsud day ta, Farah?
Iti anya ko maaga po ang makirelasyon ak iti day ja security guard ngay. Sigurado ka kadi iti day tangay bagbagam? Wen, awan ti relasyon mi kan ni Rodel. Sa maysa, sana kaskan kwa na ti type ko. Nangag ko ti saritaan nyo itay. Ha? Sigun iti nangag ko, at dalimod a relasyon nyo. Husto ak kadi, Mika. Farah, pangaasim, di mo ko maibagbaga iti uray asino tinaamwam. Amumat nga dan asawa day di Rodel. Anya nga di maramidak, agayatak nga rod kan kwa na. Amom, friend, makadadaal ka laang iti pamilya. No saan mo aliklikan day di Rodel? Pangaasim, Farah, sikreto tayo laang kumati maipapan iti relasyon mi kan ni Rodel. Best friend ka, Mika. Napatag ka kanya. Ngamjak kanunungan ti kastang aramid mo. Kaano pa anang rugi ti relasyon nyo, ha? Nabayagan, friend. Anya? Nasayaat at tao ni Rodel. Nasayaat? Amangan mat no nasayaat laang kan ka. Taadda ka sa pulan na kan ka. Diyak amo na niya ti aramidak, Rodel. Naamuan ti gayam ko ti maipapan kadata. Kat mabutengak. Amangan no. Di ka madanagan, Mika. Kasaritak to tigayam mo. Siya kung ti makamukin ko, ana. Ibaga kasaan ko man ang makibiyang iti relasyon tayo. Tawan mo ti amuna. Kasano na agipulong iti supervisor tayo? No agipulong, saan na bale? Awan mo't ebidensya na. Sa mesa, adumat ti mabalin a pagtrabahuan dita. Bika, itay pa'y adi ka matagtagari Adala ang naunaga pang panunutak, nanang. Adda ka di parikot mo. Adala ang saan mi anag kinaawatan iti nobyo. Anya ngay day ta di yung nagkinaawatan. Saanan ang masapol ang maamuan nyo noan niya, nanang? Sana bali? Simple laang mo tayo, jay. Anya kalakit din Mika. No adda parikot mo, ibagam laang. Amangan no makatulong kami. Saanan, nanang? Diyak kaya't amanayunan pa iti pampanunutan nyo kan ni tatang. No kasta nga road, ni manong mo agreg ti pangibagaam no anyaman day ta parikot mo. Sigurado ang matulungan na ka. Saanan, nanang? Kabaalan may asulbaran no anyaman ti parikot mi. Kasapulan malang ti panawan, tapno makapagpanunot kami anaimbag. No kasta ti ko na, di sige. Mamati ak, ano anyaman day ta parikot. Masulbar yun tulat ta. Hello, Rodel? Saan ka madanas sumrak? Apay ka din? Sumrak ak to yung bigat. Kasapulak lang ti panawan. Tapno makapagpanunutak anaimbag. Kaya't ka di asawan day ta. Amakibreak kan kanyak. Jack amo, Rodel. Ayatan ka. Ngam kasano no dumtang to ti gundaway amaamuan ti asawam ti maipapan kadata. Kasano aktulaangan. Di matimbaga kan kangagan nadak. Amok day ta. Ngam saan mo ta mabalin akastoy akanayon, Rodel? Jack kaya ti kastoy a set up ta. Anya nga roti kayat mga aramidak. Ayatan ka unay. Ngam, Rodel. Mika? Ada ni manong ko. Inton maminsan tanton nga agsarita. Nukasta, husto gayam tinaibagan ni Farah kanyak. Pangaasi, manong. Di mo ko maibagbaga kadananang kantatang tinaamuam. Uray no ilimot ko. Sigurado nga adan tumatla ti mangidanon kadakwada. Nang runa, no di mo isardang day ta akalukwam. Ngam, ayatak ni Rodel, manong. Ay na, ading ko. Saan laang ani Rodel ti lalaki dito'y lubong? Kita am kumamot ading ko. No agpili ka iti lalaki, jay kumamot awan sabit na. Kaano pa ang nagrugi ti relasyon nyo iti dadya lalaki? Nabayagan, manong. No kasta, makibreak kan kwa na. Ha? Jack maaramid day ta, manong. Agpanunot ka na imbaga, Mika, ading ko.
Di mo urayen ang maduktalan ti asawa na ti maipapan kada kayo. Kayat mo kaditi maibalod, no bilang laang. Mika, anak. Duwang aldaw sa matanasaan ka simsimrak iti trabaho. Nagpakadakpay lang iti supervisor ko, tatang. Kasapulak namin ti aginana. Anyang amin ay ati parikot mo. Okay, aklaan, tatang. Di nakpakadanagan. Ay, iti kasta mapaspasamakan ka. Talaga madanagan kami. Saan ka matkatasigo da kasta? Ay, wan nga raw da. Ang mga nagbreak kayon iti ibagbagam anubiom. Iso akasta ka, anak ko. Saan ka di na ibagam kanya? Nga ada saan nyo ida nagkinaawatan? Puno ka diti imbaga ti inam, anak ko. Uwan, tatang. Husto ni nanang. Ay, di mo pa inyam-am mo kada kami. Hanggang nag-break kayo gaya man. No kasta, ag-resign kan iti trabaho? Kasta talaga ti planok, nanang. Hanggang apay. Sa anak namin ang anaragsak iti trabaho. Isong agsapulak-laangan iti sabali a pagtrabahwak. Di ka kumaagdardarasudos, anak ko. Unaw, katrabahoam nga mintinubyom. Iso akayat mo ti ag-resign. May samot laang day ta makagapo, nanang. Ita, maawata kon, no apay amano nga aldaw adi kasimreg. No kasta ti planom, ala, sikat ti makam mo. Saan ka mutan nga ubing, anak ko? Agyaman ak, nanang. Nasayat matasimrag kan, Mika. Imayak, taumay ko laang itad ti resignation letter ko, Rodel. Ha? Apay? Kaya't kun apot doon ti amin itinagbaetan ta. Liklikan tan ti tunggal maysa. Pangasim ko, Mika. Di mo aramidan ti kasta. Amom nga ayatan ka. Ngamadaan kan iti pamilya. Husto damanong Greg, kan ni Farah agayam ko. Awan lugar ko iti biyag mo. No kayat mo, umadayo ta. Saan? Di mo aramidan ti kasta. Aklunan talaangan asaan adata tinaituding para iti tunggal maysa. Mika. Ayatam kan aywanam ket ti pamilyam. Ipamaysam ko man ti atensyon mo kadakwada. Mika. Ibatan na Rodel. Ang mga ano adapay makakita kadata. Liklikan tan ti tunggal maysa. Tabasol da ito nga aramidan ta. Agkapi ka pa'y, Mika, anak ko. Agyaman ak, nanang. Katumisam ka mo't inaldaw samat ngagsangsangit ka. Italaan da ito'y nanang. Diyak pa'y ngamin maaklon tinapasama kada kami itinobyo. Di mo pa'y naibaga kanyak ti husto ang makagapo. No ape ang nag-break kayo. Kas ka na yun ko nga ibaga. Saanan ang masapol ang maamuan nyo pa'y, nanang. Sana bale? Inunot tumot la maaklon ko ti amin. Dumtang to ti panawan ang makamove on ak. Ay, kasta talaga, anak ko. Saan mo't ngamin magic ti kunada nga ag-move on. Wan nga rod, nanang. Ay, naimbaglaangan. Tanda kayo kadamanong. Banag apagyamanak launay. Awan ti anyaman na, Mika. Aywon, naibaga ka din ni Manang Martina nga agsapsapol na iti empleyado iti pagtrabtrabahuan na? Saan pa'y mat, nanang? Ngala, mapankanto iti ayanda, tagsarita kayo. Naamwak ang nag-resign ka, iso nga imaya. Di mo mat impakpaka mo kanyak. Pasensya ka no saan ka na i-text, Farah. Maawatak. Ngamin, sigurado asyak ti makagapo. Pasensya ka no naibagakin ni Manong mo ti may papan kada kayo kin ni Rodel. Awan basol mo, Farah. Amok mo tasipod pa'y. Saan ka akong sintidor agayam? Katno ka na yun na kaipulong kadananang kantatang idi. Agyaman ak unay, Mika, tamaawatan na. Siyak ti rombang agyaman kan ka. No saan agapukan ka? Saan ka nakaamiris? Amangan no aging gaita, agtultuloy lata ti relasyon mi kan ni Rodel. Agyaman ak, Manong. Itian niya.
Agyaman naktasan mo ngayon bagbaga kadananang kantatang tinaamwam may papan kanyak. Ammo da nagbreak kami itinobyok. Ngam, di daam mo nga adagayam asawa ti ex ko. Una, tapnosan nga isupay apang panunutan da. Amangan kimbi no ma-stress dapay. Tinapatag ita, kat inaramid mo ti husto. Pagadalam lang ti kasto napasamakan ka, ading ko. Kat sapay ko ma, tadimon ulitan. Ahon gayam, kumusta nga itinaplayam at trabaho? Naalaka ka di matlaang. Saan pa'y manong? Awan pa'y mo ti awag da. Ano sampay laang adan tulat ta. Sika ngay manong, kumusta ti pa nag-apply mo ija abroad? Okay mo ti application ko. Urayak langan ti schedule ti flight ko. Kasta ka di manong? Nasayat nga rod Amang ano mabalin naktumot nga ayaban ija nag-applyam. Makita pa'y ading ko. Kat numayat. Dag-apply kan tumat. Aging ga ita, saan pa'y nga amudana ng kantatang timay papan kini Rodel, Mr. Lonely? Amuda timay papan iti break up me, ngam di da ammo, tipudno amakagapo. No pa'y kasta, ingkarik iti bagik asaanen a maulit tinapasamak. Katita, singgulaklat ta, ngam makunak anaragsakak iti biyag ko. Alakastain ket agyamanak, tuy pagayam mo, Mika. Mika, pagayam ko, nasayat met, tanawaswasan ti ayan-ayat yu iti boyfriend mo. Saan anasayat no agtuloy pay, gapu ta si kalaeng ti madaksan. Ket iti sumaruno, kilatisam anaimbag ti agbalin a boyfriend mo. Iti kasta, saan na maulit ti panagbidot mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mika, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.